Kim Jong-un, severnokorejski vođa, čestitao je rođendan ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, nazvavši ga najbližim saborcem. Čestitajući Putinu 72. rođendan koji je bio 7. oktobra, Kim Jong-un je dodao da će odnosi njihovih zemalja biti podignuti na novi nivo. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februara 2022. godine, veze Moskve i Pjongjanga su ojačane, što je zabrinulo zapadne države. Severnokorejski lider je rekao i da će ubrzati korake kako bi državu učinio vojnom supersilom sa nuklearnim oružjem. Citirajući severnokorejski državni medij KCNA, Yonhap News je preneo da je Kim pohvalio odnose sa Rusijom, izjavivši da su od Putinove posete Pjongjangu u junu postali nepobedivi i večni. Susreti i drugarske veze među nama dodatno će učvrstiti večne prijateljske temelje Severne Koreje i Rusije, rekao je. Putin i Kim su u junu 2024. godine potpisali sveobuhvatni sporazum o međusobnoj pomoći dve zemlje u slučaju agresije na neku od te dve zemlje, nazivajući ga temeljnim dokumentom. Nejasno je šta bi predstavljalo agresiju. Kima Zapad optužuje da pomaže Rusiju u ratu protiv Ukrajine, snabdevajući je oružjem u zamenu za ekonomsku i tehnološku pomoć. Tokom Kimove posete Rusiji u septembru 2023. godine Putin je obećao da će pomoći Severnoj Koreji da razvije satelite. Pjongjang je prethodno imao nekoliko neuspešnih lansiranja. Južnokorejska vlada je u utorak 8. oktobra upozorila da je njena vojska uočila očigledne znake da je njen sused Severna Koreja počeo da gradi podmornicu na nuklearni pogon. Pozivajući se na Korejsku obaveštajnu agenciju, poslanik Kang De-sik iz vladajuće partije rekao je da je izgradnja u ranoj fazi i da je potrebna dodatna potvrda da li je na nuklearni pogon.